Bazalwane solo siqhubeka nayo indzaba yethu. Let's say how to develop an effective Christian life. Amen. Amen. How to develop an effective Christian life. Kulama viki landlulile. Bese solo sibuka lenzaba kuyo yona lencwadi le. Kunedifo moya longcwele la sifundisa khona. Injongo lenkulu kwekuthi wena njengemzalwane la ukhona khona kube nemehluko. Konke lokwentako kuvele ubone kwenteka tifo. Hayi ngemandla akho kodwa ngekusithwa nguNkulunkulu. Nkulunkulu muhle bazalwane. Ngekuthi uthi nje asendela umusa nanathi kune responsibility yethu kufuna simbambise la ekwendeni kuze kufeze ithando yakhe. Kufana nesinziso. Isinziso sesinziswa ngani bazalwane ngemusa. Kukude longa dishaya sifuba athi yena usinziswe ngoba anjani. But kungemusa waNkulunkulu. But lo musa kuze utosebenta kukhona lekufanele ukwende wena ukholo. So indlela yekwemukela lo musa nokholo. So kufana nemuntu locwila emandini. Uma ulula sandla utomkhokha lamandini. Angeke ukhona kumkhokha angakalule isandla wabamba lesandla sakho sakhe. So ufuna yena abe willing kubamba umendela umusa kodwa lokuthi abambe lesandla kukholwa kwakhe lokho. Amen. So ngizama ukufeta lesithombe ukuthi sisahamba naNkulunkulu sihamba naye siyabambisana. Amen. So ke sithi ke lensinziso seyithola ngemusa. But your responsibility ngilokukhula lapha emseni. So lebe sikhuluma nje dinto letasida ukuthi sikhule ekumadini uNkulunkulu. Sikhule ekumadini Kristu. The more sikhula ekumadini Kristu, the more we become effective. So ke sibuke into letitsite ke bazalwane. Ngiyacela nje ukulikhumbuta kusho manje sakho atawukhona lokuthi alandzeleke kahle. Number 1 sisite invest in your faith. Angenza chaza dawusho nje ukuthi sithinte. Nangabe ufuna kulandzela tikahle layaleka YouTube nje ungena kuyalandzelana nje utatitfola tonke. Sathi invest in your faith. Number 2 sathi cultivate a spirit of excellence. Number 3 sathi pursue knowledge. Number 4 labe sikhona khona evikile liphelile 4 5 and 6 simbone evikile liphelile. Kuthi control your thoughts and actions. Lesithi is self control. Wekwethe konke kukhona but to be effective kunedingo lefuna wena ukhethe ukuthi lokhu ngeke ngikwende lokhu ngiyakwenda. Utakhele ama boundaries. Sisibuke livese likhuluma ngekuthi labagijimako batogijimela umncintiswano. Kune discipline yabo labayendako they are so self discipline kwekuthi ngivuka ngabani ekseni ngiyogijima ngente ini ngakudla lokunjani ngeke ngidle lokunjani. They maintain the discipline there. Nathi ke singemakholwa we need to maintain the discipline there. So lokho we maintain to control your thoughts and you control your actions. So I say you also persevere through challenges. That's number 5. Persevere through challenges. Kuthi tikhona tinkinga kukhona timo letikhulu odibana nato but ube nalengqondo ukuthi I will persevere ndawuphokophela angiye emuva embili kuphela.
Number 6 sathi honor the Lord in everything you do. Yesaba simakathe. Lokhu mesaba simakathe ngilokhu umniketa lesigaba sakhe sekuba uNkulunkulu. Sephile ngale yakhe indlela. Gogo konke lesikwendako sathi ukuthi we are giving him honor and glory. Siyaphakamisa uNkulunkulu. Amen. So sigcine lapho ke evikini eliphelile. Lapha sawubuka lokubili. Because sahamba kahle salengeta nje number 7, love the family of Christ. Love the family of Christ, number 7. Number 8, just love people. Amen. Uma sitaba effective, uma sitawenda umehluko la sikhona khona, uma sitawulidla lelive lokunye lekufanele ukuthi sikwengete lapha ekukholeni kwethu, siyamesaba uNkulunkulu ngetulu bekumesaba uNkulunkulu. Love the family of Christ and just love people. So let us come on and stand for amen. Let's stand for lelikhona la kunedolobha abazalwane USA America. Le dolobha leli kuthiwa konke amadolobha la khona leAmerica ngilo lenebantu labanengi kakhulu. Lilodwa nje le dolobha lina 1.6 million webantu. Lokusho ukuthi lingetulu kwethu uthine la kaNgwane. Phinza ungetela abanye ngentulu. Idolobha nje kuphela. Le dolobha leli lidvume ngekuthi it's the birthplace of the country. Ngilala talwa khona live laseAmerica. Ngekuthi laba labathola lenkululeko base bakha umthetho sisekelo walelive. Wakhethwa president wekucala khona kuthiwa George Washington. Wakhethwa la le dolobha lelo. That's what the founding fathers alelive leAmerica. Ngile dolobha lelo. Le dolobha igama lakhona kuthiwa iPhiladelphia. Amen. Amen. Philadelphia. Now eBhayibhelini ufundza incwadi ya Revelation noma Sambulo chapter number 3. Johane lapho ubhalela emabandla lasikhombisa. Nakabhalela lamabandla Johane uyawadumisa lamanye athi singiyakwati kuphishane kakwenu ngiyakwati lokwadaloko uyawadumisa ngalokuhle lamabandla lakwendawo. Kodwa wonke amabandla bese asike nasabadumisile bese uthi kodwa thina nawe sehlukana la. Bese ushona kulokunye langakuthandi uNkulunkulu. But kula mabandla la 7 kunelibandla linye la shoko lokuhle ngalo but kude lokubi la kushoko ngalo. Lelibandla lelo kuthiwa libandla lasePhiladelphia. Akusiyo ke ePhiladelphia ase-USA. Amen. But it's abangnaka lokuthi there's something special about the name Philadelphia. Leligama kahle lisukela esiGrekini. Ngemagama lamabili lahlanganisiwe. Ligama lelithi phileo lisho love. Bese kuba negama lethi adelphos lelisho brother. Lokusho igama lethi Philadelphia nasulichaza lisho brotherly love. Ngiko ke le dolobha leAmerica babita ukuthi is a city of brotherly love. Lokusho ukuthi thineke bazalwane leleswathi nje lisibekela kahle. Lo brotherly love lo ukhuluma ngeluthando lethi nebazalwane sithandzana ngalo. Loluthando
lekuthi ngikuthanda njengabhuti wami njengasisi wami enkosini. So ngilo ke lo thando lakhuluma ngalo la lathina sekumesabeni nengete kuthanda abazalwane. Thine magama ethu esiswati nesingisi luthando nje. Love is love. Kanti ngales Greek bayawehlukanisa. Na ukhuluma nje nga-eros, ukhuluma ngeluthando letithandzani. Bese ke kunalo phileo, lokhuluma ngeluthando lwebungani. Ngilothando ngena khona ngeluthando nje lethuthi tihlobo ukuthi nje umbhuti wami usisi wami. So ke lo luthando lebuzalwane ngilo ke lokukhulunywa ngalo la. Lathi umpostoli Petro kuze sitoba effective kufuna ukuthi umthandze umzalwane wakho, umthandze njengesihlobo sakho, umthandze njengemnakeno njengatsatse wena. Angithi bazalwane thine singumndeni munye, umndeni kaJehova. Munye babe wethu lesinaye ngibaba eNkulunkulu. Yinye lengadi lelesihlanganisile la. Ngoba leya kamkhwanazi ingadi beyingeke ngihlanganise nawo. Kodwa lengadi yaJesu ngiyo lelesihlanganisile. Yena kwekuthi nangibuka wena ngibona dzadze wethu ngibona umfowethu. Manje ke ngenxa yaloko kuyabita lokwekuthi ngikuthande. Lokukuthandza nje angisendeli wena wedvana sengitendela nana. Jesu bazalwane nganyendanga bayamtshela ubhizi uyashumayela uyafundzisa ukhuluma nesiphuku. Sekufika umlayeto uthi ngesinkosi la ngaphandle kunamake wakho nabomlakeni basibacela ukukhuluma nawo. Jesu wenda intfo lecakako. Liste livla uNkulunkulu wabuta umbuto. What is my mother? Who are my brothers? Ngibani malu wami, ngibani mnakethu? Wasasuka lapho wasukhomba abafundi bakhe. Siniyababona lapha. Wonke nowenda inthando yababe losezulwini ngumnakethu, umzathe wethu, umbake wami. Amen. So Jesu siyambona lana uredefine i-meaning ye-family. Kuye uthi kahle niyababona laba labeta lenthando yababe ebengilamdla bekathathu yababona labazalwane laba le emagama abo abhaliwe encwadzini yalabangcwele ngibo bomnakethu nabotsatse wethu. Sengine family lenye lekubazalwane. Kade Jesu bekangasho sawubona masinyane futhi na Paulo utayifakazi. Abengasho kwekuthi ngoba wena seyakholwa sale ulahla ifamily yakini umndeni wakini bese family bamba sibili sekulabazalwane. No, Jesu bekaletha lo mqondo lobongekho wekuthi bazalwane sesingumndeni thine. Wena bowathi nje ukuthi umndeni no akadlamini kuphela. Banyalo nalomunye umndeni wakaJesu Kristu. Okay, akusosibonga leso. Amen. But we have a family, the family of God.
through Jesus Christ. Ngiko noma ngabe ngathiwa uyinsanzane, awuna make, awuna babe, awuna sisi, awuna bhuti, waze wakholwa nguJesu, so nemndeni wena. Ulemndeni kangangobe noma ngabe sengathiwa sekwendiwa ibandla leli lingasukuma likusinde. Ngicubeke. Noma ngabe sewufuna ukushada mana wathi nokuthi wenda njani ngoba unabani unguwe nje unefamily naye. Ngeke kulahle. So ke bazalwane uthi ke lana kuze stoba effective thanza lo mzalwane wakho. Mthanze njengalomunye losihlobo sakho lo mbhuti wakho lo ngisisi wakho. Lokho kutakwenda ukuthi ube effective. Lokho bazalwane uma sitawu phila lapha emhlabeni, you must treat the church, noma ke everyone in the church, as your family. Ungabi yihlwa kodwa ungumzalwane. Ubeve ungabalaleli laba labathi ungakhona ukuphilela uthi khondele inkosi usendlini kakho. Uphile ku TV, ubukele ka YouTube masemoni, it's okay kwende lo, but la ebandleni lapho uthola ihlobo khona. Uthi Paula nakabhalela Timothy, 1 Timothy chapter number 5 verse 1 and 2. Uyambhalela lokho bekambhalela amthuma kwekuthi njengemshumayeli lasemncane ahamba ayolusa lelibandla laseFeso. So uniketa imiyalo kwekuthi kufanele endele. Lokunye kwale miyalo lamniketa Timothy ngumshumayeli. Nisemva musibazalwane. Ungumshumayeli osho une authority lasanayo. But kunento Paul ayitshela Timothy. Kuthi angifunze le. 1 Timothy 5. Ngakutholela lama verse ndawafunza. Amen. Sawafunza nje lamhla lama verse. 1 Timothy chapter number 5 verse 1 kuya 2 uthi ungayikhahli indvodza lenzala kodwa uyiyale kube shangathi uyala uyihlo. Ngathi ngekuvakale kahle lokho. Ungamyala njani baba wakho? Amen. Now hamba nami. Timothy uthunywa kuba ngumelusi. By lokuthi nje sengimelusi welibandla. Sekune authority laniketwe yona. Yekuthi sangayala. Babezwane nje ngimncane engakasengayala. Amen. Amen. But uthi kunento ke lomhlondo laniketa wona. Kuthi in as much as uniketwe lenkonzo leyo, but naka lokuthi ukhuluma njani. Ngikwathi ungamkhahli umlomdzala kunawe. Akenza ukuthi ungumfundisi. Lelesingisi lithi do not rebuke an older man harshly, but exhort him as if he were your father. Yeah, lesikisho kahle kuma igama la exhort. Lo exhort uhambisana nekhuthada. Kwekuthi noma asena longasiko mbuyise endleleni. But umbuyise ngekumkhuthada nginaka ke lokwekuthi njenge kufanele ukuthi wenda kubabe wakho. Lokho kwekuthi lenhlonipho ayihambe embili. Amen. Amen. So ke uthi leni ngoba laba labadzala babo babe wakho. Angichubekeke uthi labaduna labasebancane ubaphathe shangathi uphethe bomnakele. Amen.
usidaba labangangawo labonsa ngayakho baphathe kwangathi uphatha ini bomnakelo aqhubeke athi labasikati labadzala ubaphathe shangathi uphethe bonyoko siswati leso sithuku bangani bami ngiyena uthi ke laba labadzala bona baphathe kwangazuthi uphatha bomake wakho ngathi bomake wakho lapha aqhubeke athi nalabasikati labasebancane ubaphathe shangathi bodzadze wenu ube msulwa kubo bonke amen so lana umpostoli Paul ubhalela Timothy bathi ngiyafuna lokuthi sikuthathe lo ukuthathe njengemzalwane kwekuthi njengoba ngila ebandleni kunabo babe labadzala angibathathe njengabo babe wami kunabo make labadzala angibathathe njengabo make wami ngalabanye amagama labo babe nalabo make labadzala labakhona la ngekuthi bathatha indzawo ebatali bakho uma ngabe sebakuyala bakwekhuta bakuqondzisa ungabi neattitude yekungitshela usumntali wami wena haleluya amen kodwa ube nemqondo ukuthi athi ukukhuluma make wami because lana singumndeni lokuba ngumndeni ngekwehlukana kwakhona siphelele kunabomnakenu la kungendeka akuqondzise athi lalela labayendla lohamba ngayo utawushayisa ungambuti ukuthi ukufaka kuphi wena lokho ngoba ngumnakeli enjengemnakeli une responsibility naye yekukunaka sisekhona abazalwane ngoba lamhla sinana umcondvo wekuthi unganginaki sinana umcondvo nje ukuthi yathi kuthini leave me alone ngiphile impilo yami lana kaKristu kude leave me alone la kaKristu kude kuthi unganginaki wa each other's keepers sonke sifuna kufika ngesheya manje ke ngeke sikuyekelele sawuhambisana sikhuthathane sethwalane sicondzisane siyalane because we are family so ke lokuthi ube nemndeni and nomndeni uthandze njengoba bomnakeda bodzadzewethu lengitalwa nabo ngiyabathanda I'm very much aware kwekuthi laba families akafanani ngiyati kwekuthi kule khasi esiphila kito imindeni nje seyinjalo nje badala sikhuluma ke ngemndeni lophilako kwekuthi kufanele kwekuthi sithandzane ngikwabekisa ngefamily because umqondo uthi laba bakithi lentalwa nabo ngikokuze kunenkulumo lethi blood is thicker than water ngokuthi bona vele bangafa la ngifa khona noma ke sengasasiko njalo ekhaya bathe bandleni la Kristu Jesu ufuna kube njalo ngicela kuphoca labanye nangabe nje wathi kwekuthi nginabomnaketi nabodzadzewethu la ebandleni ngeke kuthi nasiphuma nje sithi amen in 3 seconds so segedeni wena kude lomvusele umhlola umnaketi ukuthi unjani dzadzewethu ukuthi unjani babe wakho unjani mako wakho unjani amen
ngalama magama kunanento lekhona ebandleni lesithi fellowship. Why sibe nenkonzo yabo babe? Why sibe nenkonzo dabo dalabasha? Inkonzo dabo maki. Ngivile nje abathi icelela lebangani bami base bafakela ama takeaway. Labasha bake ba complain bathi naka inkonzo dabo babe kuyaphekwa nathi abo maki kuyaphekwa naka labasha kuphekwa. But ke naba support abazalwane. Amen. But ngisho ukuthi akusiko ngalokudla. Amen. Kodwa sentela kwekuthi ngalesikhathi sebhizi sapheka lapha. Sibhizi sisosa lapha. Angithi siyaxoxa. Siyadana. Siyavuselana. Sidla kanye kwakheka lobuhlobo bethu. Siyabonda as a family. Ngiko nje as a family kukahle naloko sinidle kanye ethambama ngekuthi la nikhona kuba lokudlelwane nikhona kubona ukuthi kuhamba njani empilweni. So nala ibandle nje sike konke lokho hayi ukuthi suka sijabulisa sithi chaza we are family. Ngakuthanza kangcono ngesikhathi sengwadi kangcono. So ibandle sivula lamathuba ukuthi satane kangcono. Ngiko kubuhlungu bazalwane. Uma bazalwane lobuyela kangena ngalomnyango lo muntu awukhotha kungena ngalo. Sekude impilo lapho. But kufuna sithandzane njengana ngithandza umnake nakubuka ngibuka Dzadzewethu. So why ke lokumcoka kwekuthi uma utawuba effective kuko konke lokwendako uyayidzinga isupport. Uyayidzinga isupport yebantu labakwatiwe labakuthandzako. Nangabe kule project loyendako uyayidzinga le support ukuthi kodwa ngubani ongangisida. Ngibuke ebandleni ayikho labana sekimshaya yathi lana ngifuna la ngiyathi ukuthi wena uyakwati igwenda lokuthi ongisida. That's family. Amen. Ayigcini asibo bomasingcwabisane kwekuthi sitaba ifamily la sekushoniwe. Amen. Sesitokusida. No, in good times and in bad times we are family. Nang celebrate nje ngamema sto celebrate because we are family. Ngiyeko livlangu lokulithi jabulana labajabulako nikhale nalabakhala ngoleni because we are family. Loluthando lo this brotherly love le Philadelphia ngoba le Philadelphia loluthando lo ngiyo lelezingekako ebandleni lathi akube kulenye info lesikhuthakelako lokwekuthi noma ngabe ngiyadiva nje ukuthi bazalwane yathi angenelani lapho ayisantincenga mzalwane uthi incenge nje kwekuthi ube nesikhala sebazalwane. Amen. So ke kulothando lolo. So ngiko ngithi love the family of Christ. Ngoba livla uNkulunkulu lisitshela ukuthi thina na Kristu sidinga lifa. We are brothers. We are co-heirs. Empeleni angeke uthi umzalwane ungamthandi umzalwane. Angeke kube umzalwane ungamthandi umzalwane. Uthi nakabhala Johane uthi nangabe siyamthanda babe shothi siyabathandza nebantu abakhe. So nangabe sithanda babe uNkulunkulu nebantu abakhe bathandze phela. Amen. So ke uma ke siqhubeka uthi ke lana nakabhala ke la uthi etikwalo luthando lebuzalwane etikwalo brotherly love
etikwa lo mutual love phela la mama uzokhuluma nga mutual love noma mutual affection kusho ukuthi ngiyakuthanda nawe uyangithanda siyathandzana ngoba kuyahlupha naloku sizothanda lo one sided manje nani bangani nje ukuthi kodwa lekushaya wena nje akashayi yena ngasifuna bese uyabuka ukuthi kungibo lobungani so ayingekanyela ngasoke uma nje kuphela iviki ngamsha kusakushayela yini bungani bothi ngiyakushaya nawe uyangishayela amen we have a relationship amen uthi ke etikwalo mthando lo ngentana uthando nasendolunye ke mthando la khuluma ngalo la sokhuluma ngalo uthando labathi tasithandzane ngalo la vele agape amen le agape love lo thando lolu ke bazalwane uyabona lolunye lesikhuluma ngeke sakhuluma ngalo liyavama lokuhamba ngema feelings liyabuka ukuthi ungubani amen nansi liyabuka ukuthi ungubani ngisho silithi ungumzalwane so you are my brother njengoba nje luthando lwami nemngani wami ngabuthi umngani wami noma sihlobo sami so lu conditional lolo amen but nasathi ke uthi ke lo alibe khona but ngetulu kwalo salungeta nalo ke manje lo lungayine ma feelings yabona lamanye cisha zamanye mathando lo lunye lithando tinhlobo telithando tine ma feelings letho but lo lathi ke manje lagcina ngalo which is the utmost ngilo lo hambi ke ma feelings ngilo lithando lwaNkulunkulu yabona uNkulunkulu endlela sithatha nayo it's got nothing to do ukuthi wena unjani yakuthanda nje uNkulunkulu so lo thando uthi lo munye nakalichaza lo thando le agape love lo uthi lo thando it is the sacrifice of ourselves in the service of another never gonna mthula it's a sacrifice of yourself to serve someone else kune kuthi lothando luhambisana nekudinikela kuze lo munye atositakala noma atozuza ngokuba wathanda live kangaka waze wanikela ngendvodzana yakhe lentelwe yodwa yabo uthando lwaNkulunkulu lwaba ne-sacrifice nekudinikela ngilo ke lo thando lolo lalathi asilungete lo thando lolo bazalwane luthando Jesu lasikhombisa lona noma ke uNkulunkulu lasikhombisa lona ngaJesu Kristu base Roma 5 verse number 6 uthi you see just at the right time when we were still powerless Christ died for the ungodly Kristu wafela abantu labangakholwa akafelanga labakholwako Kristu wafela abantu lababi phambi kwakhe Kristu wafela abantu aba wicked yabona lothando lona nakakho ngabona kulukhuni ukuthi ungafa ufele umuntu losigelekece uthi ngcono kufe mina kunokuthi kufe yena mhlawumbe lolungile ungazama ukuthi atwalunga kakhulu shem ngicela kumale ngife esikhundleni sakhe nako kulukhuni bathi ngonywane bathi kufe la umuntu lo deserve kufa bathi ufe esikhundleni sakhe nawuqhubeka nenza lento itawuveta lokuthi thine we were his enemies but Christ died for us wafa Kristu siditha takhe now figure in verse 6 uthi died for the ungodly verse number 8 uthi but God demonstrates his own love for us in this while we're still sinners Christ died for us uthi uNkulunkulu so lukhombisile luthando lwakhe kithi ngekuthi sisesedoni Kristu wasifela
So you see kwaba ne sacrifice leyendeka kuze kuthi thina sitositakala leswati lithi wafa esikhundleni sethu lokusho ukuthi ngithi lebe kufanele sife but ngenxa yothando uNkulunkulu labanalo ngathi wakhetha uNkulunkulu ukuthi akufe eKristu Jesu kuze thina sitosinza ngiko phasi kuma ngekusinziswa amen kusho ukuthi usinze engotini usinze ekufeni nathi nje ngisinzisiwe usothi ngisinze ekufeni Kristu wafa manje ke Kristu lona lo wakhombisa uthando kanje uphinza sinike umyalo ukuthi asithanze njengaye Nafunza incwadi yaJohane 13 verse 34 kuya 35 Jesu ukhuluma emagama akhe egcina angakayi esiphambanweni uthi nginiketa umyalo lomusha uthi ke lo myalo lo uthi thandzanani love one another thandzanani batakagcini lapho uyachaza ukuthi ngiluphi lothando lethi thandzanani ngalo uthi njengoba nami nginithandzile nani funa nithandzane kanjani as I have loved you so you must love one another lokusho uthi Kristu Jesu mina se ngikhombile indlela kwekuthi luthando yini funa nithandze kanjani nani ke sale nithandza njengoba nami nginithandzile Jesu ukhuluma ngekuthi yena ngenxa yothando lwakhe wabeka impilo yakhe phansi wanqonota ukuthi afe kuze kwekuthi wena utawusitakala so that's the kind of love lathi uNkulunkulu asibenalo luthando loluthi it's not about me but it is about the next person okay kuze tositakala ngoba ikutaba likhulu lokho akusingami kodwa kungaNkulunkulu manje kwase kwaba ngaNkulunkulu kutaba ngebantu ngoba uNkulunkulu uyabathanza bonke futhi bani uNkulunkulu ufuna ukuthi bonke bantu basinziswe because uyabathanza akafelanga labalungile wafela nalabangakalungi lo thando lolu kunathando lakhuluma ngalo Jesu uthi nibavile bathi thanza bakhelwane wakho wenyanye sitha sakho okay bible lithatha bakhelwane wakho ligcina la full stop la bane bese bathi ngedeleke bona bathi love your neighbor and hate your enemy uthi okay nibevile basho njalo uthi kodwa mina ngiyanitshela ngithi kini love your enemy thanza sitha sakho uthandazele uthi nithandazele nalabo abanihluphayo nithandazele nalabo abanintingelako sanibonani bazalwane sithi ma haters bangahate but you don't hate them back amen sithi ma enemies bangakwenyanya but you ngeke kwenyanye back amen emele live la uNkulunkulu lithi ngoba lokubi ngalokuhle umuntu lakenda lokubi kuwe ngobe ngalokuhle ngoswele lokuhle wena usike kwenda njalo ubeke lilahle lelivuthako la itikwe inhloko yakhe irevenge ayisiyo yakho okay bengidlula kuma enemies but ngibe lokuthi ngicinthe lenzaba le ngifuna sinake lokwekuthi
lo thando lafuna sibe nalo ngilothandvo loluthi nemuntu longasiso sihlobo sakho ndamthanda nemuntu longakholwa ndamthanda noma lona lo wakithi ndamthanda kumthanda kwangeke kufana kodwa ndamthanda and lo thando lakhuluma ngalo ke lo ngithe alusilo thando lema feelings kodwa luthando lotendo luthando lolibonakala ngetendo. 1 John chapter number 3 verse 16 to 18 selekugcina leli bazalwane. 1 John chapter number 3 verse 16 kuya ku 18 uthi luthando sokhuluma le agape lana amen. Luthando silwathi ngalo ukuthi yena wanikela ngekuphila kwakhe ngenxa yethu nathi ke kufanele sinikele ngekuphila kwethu ngenxa yebazalwane amen. Nangabe umuntu anako kwelive bese ubona umzalwane wakhe loswele angamhawukeli angasho kanjani ukuthi uthando lwaNkulunkulu luhlala enhlitweni yakhe? Bantu bami asingathandzani ngemavi nje emlomo kuphela kodwa asithandze ngetendo nangeliqiniso amen. Johane ucala isibuyisela kuJesu lo wafa esikhundleni sethu so ibuyisa ke practical manje kwekuthi nanathi we must be practical la ekuthandzeni ukhuluma ukuthandza abazalwane Johane empeleni la ufunza lencwadi ya Johane le Johane ukhuluma kakhulu ngendzaba yokuthi ngeke uthi utawuthandza uthi uthanda uNkulunkulu uhluleka ukuthandza ubuzalwane lombona ngemehlo uNkulunkulu ongamboni ngemehlo amen. So ngalenye indlela uNkulunkulu uma amaka ukuthi uyamthanda yini akufaka esikalini ukuthi umthanda kangakanani akabuki uNkulunkulu ukuthi uhlabela kanganani akabuki uNkulunkulu ukuthi uthandaza uzukhale kukahle konke lokho akabuki uNkulunkulu kwekuthi ubeka sandla kumuntu avele awe akabuki konke lokho uNkulunkulu but uNkulunkulu akubukako ukuthi uyamthanda yilo muntu. Siyakhumbula lesikhuluma indzaba yetipho tamonqwele khuluma ngakho sitafika chapter number 13 angakaqhubeki ngathi uyacala ukukhuluma ngetipho abese uyema chapter 13 bese uyaqhubeka chapter 14 ngathi uthi empeleni uthi ungakwenda konke lokho but kulide lelide kufanana nensimbi lencecethayo uma kude uthando. So ke uthi ke lo thando kufanele lubonakale ngetendo. Lesiswati lithi uma ngabe lomunye anako kwelive kukalika sisho bona manje khona lokungaveli kahle hle. Cela kufunza kanani umsho lamnandi. Uthi we know what real love is because Jesus gave up his life for us. So we also ought to give up our lives for our brothers and sisters. Nagagena. If someone has enough money to live well and sees a brother or sister in need but shows no compassion, how can God's love be in that person? Uthi nangabe nje unemali uyambona lomunye weswele uthi maye ngiyakuthandza brother ngiyakuthandza sis but ungamuphi imali hayi ungahlangabezana nesimo sakhe amen. Uthi uyamvela but ude lokwendako kukhombisa ukuthi uyamvela ungasho njani ukuthi uthando lwaNkulunkulu lakuwe
wayesho njalo Romans 5:5 uthi uNkulunkulu uthulule lelo uthando la etinhlitweni tethu ngamoya longcwele. Lokusho ukuthini bazalwane? Wena njengelikholwa njengemntwana kaNkulunkulu, you now have the capacity to love like Jesus. So ngakhona kuthanza njengaJesu ngoba lolu thando uluthululile la kithi uNkulunkulu ngamoya longcwele. You can do it. You are capable. Lana kathi ke nangabe unako lelinye specific is enough money. Lelinye takhuluma ngekuthi you have ngabegama uthi unako lokho longamsida lomzalwane but awumsidi then udelthando. Yebo kude lo nemali lehleli nje. Nami ngiyabala nje useshathi ufuna into nakho. But nase kuvela lesizimo kusho ukuthi kune sacrifice lefanele ngiyenze to serve this person. Ngilala kwenda Jesu. Amen. In a practical way wekuthi bengithinte endakwenda naku ndawuthenga naku mhlawumbe nyalo angumise lokho ngilokhona kuhlangabetana nasimo nasi. Athi Jakobe ukholwa lokudedelo kunjani bazalwane? Ufile. So now sikhuluma ngekuba effective. Lokuba effective bazalwane kusho ukuthi la kunesidingo khona wena ufike uvale lesidingo. Ngaloko lonako angeke kube imali kuphela. But you are always there to help other people. Uma sithi singemakholwa sibazalwane laba effective. Sibazalwane labatawuletha inguquko empilweni yalabanye abantu. Sende labanye abantu babe ngcono kunalokho labangiko. Nguloko uNkulunkulu asithume kona. But angeke uze ukhone kwenda labanye impilo zabo dibe ngcono uma ungabathanzi bantu. That is why ngithi nje ngiphele legama le statement lesithi just love people. Thanda abantu. Uma bengabuyele emuva lesike sakhuluma ngakho. Kwekuthi noma usemsebentini whatever position lokuyo emsebentini. Labantu lobahola kubathanze so that lokhona kubahola kahle. Noma ngabe umthishela usembikwe abantu abesikolo. Labantu abesikolo bathanze so that lokhona kuletha itransformation kubo. Na unesi cishe ngicala bonesi bathi niyashayana. Bathanze laba labede lana bagula so that you can serve them well. You know uma sinalo luthando lolu bazalwane. Lo thando lolu ngilo lo senta kwekuthi kuko konke lesikwendako we can even go an extra mile. Labanye bakhuluma singisi bathi go beyond the call of duty. Kusita lomunye umuntu. Why? Kunalo thando lwaNkulunkulu. Amen. Kunalo thando lwaNkulunkulu. Ngilo lo thando lo I think ngibukela lenye sermon. Bakhona sobekisa ngokuthi kukhona lomunye kwakuna lomunye beka angisathi mangunoma ikusho but ngivile lenkulumo ngathi ngivephi but ngicela kuyiphinda ngangivela sonto nakulentsapho kuthi kukhona lomunye bekagula but fanele bavakashe wangavakashi wakhetha bayo holiday but wakhetha kuhlala anake lesigulane kanti lelanga lelo to be the last day yalesigulane. Why? That is going beyond the call of duty. That is going an extra mile.
ngilivela khona lo luthando lwaNkulunkulu where ngifanele sacrifice icomfort yami to serve the next person. Ngela sipitele kuwo uNkulunkulu bazalwane. Uma sithi sidaba ngemakholwa la effective. Uma sithi sidaba ngemakholwa la tawuletha umehluko. Uma sithi sidaba ngemakholwa la tawuthi la sihamba khona kube neline kusibe kunawe la. Nangabe usesikolweni uthi nasucedza form 5 or sekubaze grade 1 kodwa grade 12 now ucedza grade 12 so hamba bakhale ukuthi uyahamba bajajuswa ukuthi uyembi kodwa bakhaza ukuthi uyahamba because you made an impact. That means you are effective. Emsebenzini awufaka i-resignation letter ngoba sokuthola umsebenzi ongcono bakhaliswa ukuthi uyahamba hayi ukuthi bakhaliswa ukuthi good riddance bakabe nenyembete enjalo ukuthi uyahamba because you were effective ukonke lokwendako. Let us go out and be effective. Evikile letako sidabe sesiyiphetha sesisummarize sesichaza ukuthi uma sitakwenda lokho kutakwendekala sakubona evikile letako. But today yebubele basimakade ntoncenga amane sithanzaneni Jesu uthi nangabe ningithanza nitawugcina imiyalo yami but uthi ngishiya ngemiyalo munye thanzanani. Ngiyaka sukume ndawufunza nje simile ngeke inyawudetha ndawufunza nangomthandazo waPawulu nomthandazo ndawufuna ukuthi siwulalele kahle sawufunza lo mthandazo manje ungesingisi but ngiyalotho uyakwadi ichaza nje utawuchaza uyabhala ibandla laseFeso khona lebekabhala ngakho but asabhala wasuyaphambuka nakubhaleni kwakhe kwathubuka umthandazo uthi nangicabanga ngako konke lokho acabanga ngako konke lokho uNkulunkulu akwendile ngalomsa waNkulunkulu kwaba nemthandazo lovuka ngekhathi. And may I pray this prayer for you. Uthi I pray that from His glorious unlimited resources He will empower you with inner strength through His Spirit. Usesawuvahle lapho ngumusha. Wathi ngiyathandaza kule ngcebo yakhe lemangalisayo. Ingcebo yakhe lengenamkhawulo. Wathi angakuniketa imandla ikakhulu lengekhathi inner strength ngamoya wakhe. Then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Sikrestu utawakha likhaya la enhlitweni yakho saqhubeka nekumethemba. Kuthi timpanze takho titakwehla tijule ethandweni lwaNkulunkulu. Tikunikete manje. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Shangathi uNkulunkulu bekangenda uqonze kwekuthi lubandi kangakanani, ludze kangakanani, luphakeme kangakanani, lujule kangakanani uthando lwakhe. Ngathi bongalinambitha lo thando lwaKristu noma ngale ingqondo singeke sikhone kulitshonza. Lapho sitawupheleliswa sigcwale ngempilo nangemandla lavela kuKristu Jesu, lavela kuNkulunkulu. Bazalwane, ngekwethu sitawehluleka, but ngalo lwakhe uthando
uma thina singafuna silangadelele kujula ethandweni lwakhe, we won't struggle to love one another. Angeke kube yinto yokutendisa, angeke sikhone, ngeke sigwedle kuthi bathi esontweni sibothandzana sengiyakuthandza, no, but kwakho umlokujula ethandweni lwakhe, ujule la ethandweni lwaKristu Jesu. Ngesikhathi ujula la ethandweni, lo thando lwakhe liphumela ngaphandle, kuyatendakalela, awukuforce. Ngijulise Nkosi, bengete kwaba ngumthandazo wethu lo, Nkosi ngijulise ethandweni lwakho. Praise team ngicela sihole sahlabela nje le ngoma lethi, ngijulise ethandweni lwakho, bese siyangena emthandazweni. Nkosi mthembusise. Ngijulise